I Jesse Raja, dobrodošli u moj novi video na mom kanalu, pošto je moj kanal nije tuđi. Evo baje, opet, halo. Stigao sam, Roki moj. Znači, i ufatio malo vremena, što znači stigao, nisam nigdje ni išao. Evo me, ufatio sam malo vremena. Da nešto snimim danas, pošto nekako sam u fazonu da nemam vremena. I rekao, hajde danas nedjelja, malo da odvojim vrijeme, nešto da snimim. Evo me, šuljam na praonu. I to baš na onu praonu što nikako ne volim. Ali ono, bože moj, šta ću, moram. Pošto auto nisam oprao kako smo stigli s godišnjeg. Ima mjesec dana, možda malo jače od znam. I evo sad baš hoću da operem auto. I uzeo sam neki vosak od Sonaxa. High Speed Wax. I hoću da kad auto operem da ovo malo nanesem, pošto je sad je kiša i fazoni. Mislim, znam da je u Bosni doli po Balkanu snijeg i da su veliki minusi, ali kod nas je od 13 stepeni, danas 14 čak. I kod nas su većinom kiše sad ovdje. Tako da hoću sad da operem fino auto. Hoću da vidim ovo, da nanesem, ne vidim kako će se ponašati, jer kad su kiše i fazoni, malo snijega, nešto bude koja pahuljica hoće da padne. Nek sliječi, nek se ne zaustavlja na auto. Tako da hoću da probam ovaj proizvod. Bio je jedan proizvod koji sam fakat htio da probam. Zove se nešto kao, isto ovako dođe u ovoj za prskanje, ali u fazonu ko neka kratkoročna keramika fazone. Pa tako da nisam to mogao naći, pa sam našao ovo, pa hoću ovo da probam, pa ako mi se baš ovo ne svidi, onda ću kupiti ta nekako kratka keramika, otko znam, nešto kao sam da naneseš na mokro auto, nešto, pa spereš. Uglavnom, to hoću da probam i povest ću vas sa sobom, jer do sad nisam imao ni volje ni ništa to da probam, zato što mi je auto bilo i ogrebano, fazoni, i vrata, i branici, i ovo i ono, tako da nisam to htio. I sad, kad smo već sredili, ako niste taj klip gledali kad smo audio sređivali, negdje ću vam ga tu predložiti da imate, da vidite što smo audiciju sredili i kako se zove. Pogledajte taj video, lajkajte, šerajte, subscribeajte mi se na kanal, da se ne bezje svađali. Ima komentara i pregleda ko nikad, ali narod neće da subscribe-a. U međuvremenu je se izdešavalo svašta nešto. Uglavnom, za Dragona sam radio intro. To svi koji gledaju moj klip, ja mislim da ste to i vidjeli, da sam za Dragona uradio intro. Šta je se još izdešavalo? Snimili smo onu brutalnog Golfa Keca GTI od Senada. Uglavnom i taj video imate predložen ovdje negdje, pa pogledajte i njega. I šta je se još izdešavalo? Nije ništa plaho, radio sam nešto malo više nego inače. I eto, to je to. Sad hoću da nanesem ovu keramiku. Ovdje smo auto malo oprati da ga sredimo, da bude api-capi. I eto, u suštini to bi bilo to. Od najjačih dešavanja je bila ta saradnja opet s Dragonom. Prošle godine smo isto imali jednu saradnju s njim. Ja sam uradio 1000. video fazoni. Sad evo ova saradnja s njegovim introm. Uglavnom, top. Imam tih par saradnji. Biće tu još koja saradnja, javljam se par momaka na Instagramu i to posle njegovog videa. I šta da kažem, baja. Uglavnom, subscribeajte se. I eto, to je to. Evo, baš sad imate priliku da se subscribeate. Tako da se subscribeate. I ako vam već nisam rekao, subscribeajte se na kanal. Ako vam nisam do sad rekao. I to je to. Vidimo se na praonu. Allah, mrzim ovu praonu gdje idem sad.
I can see it now, y'all believing in me. Had to prove 'em wrong, yeah. Auto sam oprao komplet i piše na ovome da ne moramo ga sušiti. Da možemo ovo nanijeti na suho ili na lahko mokro vozilo. Znači jednostavno malo napričeš na ovu mikrofazer krpu i onda ga samo tanko naneseš. I sve ostalo, samo ono ako ostane neki ostataka polako ili nešto od ovog proizvoda, onda samo još prepričeš krpu i to bi trebalo biti to. Uglavnom ja ću vas neđe sad smontirati i onda ćemo mi to probati zajedno. Ja ga nisam sušio, malo nek se okapa. I onda ćemo vidjeti kakav je rezultat, baja moj. Ništa, ovo se malo baciti na posao pa ćemo vidjeti kakva je situacija. Viđaj baja kako sad voda nit slijeće nit ništa. Znači ona je tu kako je, tako je. Jedino mi slijeće ovdje gdje smo onda polirali i farbali to, te fazone. Ali evo na primjer na haubi nismo dirali haubu i ništa mi ne slijeće, stoji kako stoji. A ja hoću da mi malo sleti, da mi sleti dol, da ja tu ne moram ništa plaho trljati. I ova kiša i ovo sad sve, znači, niđe veze. Uglavnom ništa, ajmo se baciti na posao i probati. Evo Raja, ovo sam sad malo prhnuo i sad hoću da probam da vidite i vi kako ja to polako nanesem. Znači kažu ili u krug da se nanosi ili ovako na x set, nemam pojma kako da kažem. Znači jedno ovako pa onda poprijeko. E sad da li je tu zbog te neke strukture, nešto, ne znam šta bi rekao, ali eto, ja nanosim komad po komad auta. Evo ovako, sad sam nanio s ovim pedom. I sad uzmem isti ovakav sam drugi, evo ga, i pređem još jednom. On otprilike utrlja i pokupi većinu ostataka. Mislim, nisam ja neki profesionalac, ja sam laik što se ovog tiče. Ali volio bi znati ovo nekad. I onda prijeđem sa ovako nekom mekšom krpom još. Da istrljam ove skroz ostatke što je ostalo od ove robe i materijala. I ako sam jednu razliku primijetio, sad što se ovog tiče, ako sam jednu razliku primijetio sam kako je ovaj lak sad gladak. Havarija, bogam. Ništa, onda završi komplet auto i onda ćemo vidjeti rezultate. Raja, usuo sam i auto usput, sve smo nanijeli na auto, znači potrošili smo, ja ne znam, smo 100 ml, ma puno je 100 ml. Da smo potrošili sad na komplet auto. Uglavnom jedinu razliku koju sam ja primijetio, sad kad pipnem auto je glatko. Al baš glatko kume, znači što bi Emin rekao, znači može nogu slomiti, muha da sleti. Uglavnom, sad kad dođem kući nisam imao vode ovakvu flash to da odmah snimim, da vidimo će li šta spadat. Ali uglavnom sad kad dođem kući, to ću snimiti, da vidim jesmo li šta dobili s tim. I ako bude bilo dobro, onda top. Sad po uputama kao ovo što piše, drugi put ne moram nanositi na mikrofiber krpu pa onda nanositi na auto, nego mogu komotno naprskati na auto i saprati
Tako da ono, vidjet ćemo kakva je situacija, kakav je rezultat. Ako bude bilo dobro, onda eto vidite i obični like može to nanijeti na auto. S tim da opet kažem, ne možemo porediti to sa nekim ljudima koji se bave s tim i koji već znaju 100%, ovo je sigurno neki amaterski proizvod. I ali ako bude bilo dobro, još bolje, ekstra taman za ovo kišno vrijeme i za ovo sranje od vremena. Tako da sad ćemo vidjeti kakva je situacija, kakav je rezultat. I eto, to je to, baš cool. Šta sam vam zaboravio malo prije reći, ove godine, odnosno ove sezone nismo stigli spustiti auto, to nam je bilo u planu da odradimo još dok smo u Bosni bili, pošto sam ponio federe sa sobom. Ali, kad budem išao dole, ako Bog da, to ćemo 100% odraditi, auto će biti spušteno. I onda smo, eto, koliko toliko sredili i koliko toliko sam zadovoljan šta sam sve htio odraditi, da sam uradio. Znači šta je ostalo još, možda malo sjedišta promijeniti, ofarbati, pa ćemo vidjeti šta ćemo tu uraditi. Sjedišta kao sjedišta su dobra i očuvana i lijepo profilsana i udobna i sve, tako da vidjet ćemo kakva je situacija. I imamo još volan presvući, što mi je velika želja. Ali iskreno da budem, ne dajem se ovdje sad nekih, nemam pojma, 400-500 eura da presvučem volan. Jer prvo sigurno ne rade bolje od Bosanaca, Bosanci 100% bolje rade. Preslake volana, pogotovo u visokom raja i ovo, to isto ko da je kad je se rodilo u kožu zamotane, znači to je frtutma kako ljudi rade. To mi je želja tu da odradim. Imam čak jednog momka tu iz Visokog koji bi mi mogao to odraditi kad budem bio dole. Čak bi mogao i odavde naručiti isti volan kod njega i sam da zamijenim, a da njemu dam ovaj moj stari. Pa tako da ćemo vidjeti kakva je situacija tu još. Ali eto, o tom potom. Uglavnom idemo mi da vidimo sad kakva je situacija s ovim proizvodom. Pa vam se javim kad se parkiram. Čuzi. Evo ga Raja Baja donio vode. Sam da vidimo kakva je situacija. Jel išta se desilo? Au, Baja moj. Pa šta je ovo, Baja? Gledaj, gledaj. Gledaj, gledaj šta smo uradili. Gledaj šta smo uradili. Ovo je predobro, majki. Gledaj, životite. I na prozore sam nabacio. Tako da vidimo. Gledaj, na prozore ništa ne ostaje. Baš top. Predobro. Voda sliječi. Ja zadovoljan. Ma ovo je ekstra. Ovo je ekstra što sam odradio. Majke, gledaj ovo. Gledaj životice. Ne može bolje, majke. I eto ga Raja, znači vidjeli ste taj proizvod. Čekaj, evo mi ga u gepeku, sad ću vam ga pokazat. Sam sekundu. Znači Raja moja. Evo ga. Evo šta sam potrošio. Znači uopšte nisam puno potrošio za komplet auto. Možemo komotno još jedno 4-5 puta nanijeti ovu. I uglavnom, eto, to je bilo to što se tiče ovog videa. Vidjeli ste rezultate, meni se presviđa, pretop je. Voda slijeće, znači uopšte neće biti problema ni s kišom, ni sa snijegom, ni sve. I eto, uglavnom, probajte, vidite da i like obični može da uradi ovo bez problema. I eto, to je bilo to. Lajkajte, širajte i subscribeajte mi se na kanal, a mi se vidimo u narednom videu. Goodbye i peace!